obboleessa kiyya qaalii kabajamaa obboleettii tiyya qaalii kabajamtu yaa nama dhugaan jannata rabbii feetan yaa Allah mee warra hadiisa rasuulaa kana sallallahu alaihi wasallam itti dalagunaa fi sinillee rabbiin waa godhu rasuulli sallallahu alaihi wasallam akka jedhu almuslimu nama muslimaati jechuun nama muslima jedhanii qubatti laatan muslima jechuun laal man salima almuslimuuna min lisaani nama muslimni arraba isaatirraa nagee bahee jedhu arrabni lafeen qabu lafee nama cabsa jechuu bar wanni ka arrabaa summii namatti haan jirtu oggaa jecha namaan jette namni sun umrii isaa hin irraanfatu jecha namni ati arrabuma xiqqaa kanaan jette umrii isaa namni hin irraanfatu sii galtee obboleessa kiyya obboleettii tiyya yaa nama iyyaan kulettee iyya beeysitu yaa nama horofatti bishaan dabaltu horofa isaa hojiidhaa bishaan itti dabaltu niin tolcha jettee qaballe daranuu waraantee qadeemtu jecha keetiin barreeffama keetiin almuslimu muslima jechuun nama muslimni harka isaatii fi arraba isaatirra nageebe arrabaan naman tokko arraba isaa namarraa qabatee deema harka isaatiin naman tokko barreeffamaan sin arrabsu barreeffamaan sin tokko waan nama miidhaa takkan dubbatu waan obbolummaa ballee isaan dubbatu arraba isaa namarraa qabatee deema harka isaa namarraa qabatee deema maaliif muslima dhugaan taane nuti warra harka isaanii namarraa qabatu yaa Allah yaa rabbi muslima dhugaa nu godhi warra harka isaanii namarraa qabatu kan arraba isaanii namarraa qabatu yaa nama arrabaan nama miitu yaa nama harkaan nama miitu namni ati miitu kuni ati miitee deemteeti ni irraanfatta garuu namni miidhame hin irraanfatu halkan ati qalbii takka harrafta namni ati itti roorrifte garuu hin rafu halkan ka'ee rabbi si kadhata rabbiin subhaanahu wa ta'ala du'aa'ii nama miidhamee ni qeebala ni beeytanii yaa Allah yaa subhaanallah gariin namaa fi jecha xiqqaa tokko yoo tu'ite amata meeqa dhukkubsata garuu jechi isaa hoggaa namaan jedhu namatti faaruutti fakkaattiin si'a warra gartee muslima dhugaa rabbi nu haa godhu kan arraba isaa namarraa qabatu kan barreeffamaan naman arrabsine kan barreeffamaan naman tuffanne kan arrabaas naman tuyne kan jechi isaa hamtuu isaa namarraa qabatu ka khayrii isaa namaa gumaachaa deemu rabbi nu haa godhuuti islaama dhugaa rabbi nu haa godhu warra gartee arrabaas qabatee harkaas namarraa qabatee gartee warra dhugaadhaan rabbitti amanee rabbi jala butamee waan rabbiin irraa jaalatu dalagee waan rabbiin irraa jibburraa fagaatee rabbi nu haa godhu hamtuu namatti yaadin amma jirtu arrabaanis jechaanis namaas hin arrabsin namaas hin tuqin if eeggadhu akkuma ati hamtuu namni si tuquun feenetti namni nis tuqamuun fedhuuti tanaaf waan ifiin hin feene namaan hin fedhanii muslima jechuun rasuulli sallallahu alaihi wasallam akkijan tokkoon keessan hin amanne jan laa yu'minu ahadukum tokkoon keessan iimaana guutuun amanne hattaa yuhibba li akhii waan garti obboleessaan amma jaalatutti maa yuhibbu li nafsihi waan lubbuu isaatiin fedhu hanqa namaan jaalatutti jan arrabaan namni kasi arrabsuun feetu namaanis hin fedhin harkaan akka namni si tuquun feetu namaanis hin fedhin khayrii ifiin feetu obboleessaan fedhi obboleettiin fedhi hamtuu ifiin hin feene namaanis hin fedhin namarraa qabadhuun jaati muslima dhugaa muumina dhugaa rabbi nu haa godhuuti rabbiin yaada muraada isinii haa guutu wasakha qalbii keessaa kana rabbiin nurraa haa dhiqu dhugaan rabbii nu qulqulleessee rabbiin khaatimaa nu tolchee jannatarraa firdoos keessatti wajjin waa qananiisu